Karan special practice nam. Engya hingke sengdi praha political kanyan kemno sudu bergerak. Aje seng serungi family anghai serunja 10,000 di praha dongo. Abone daine phane ke onek hadar dongo sengai serunja. Seng nongkori thang aje suron masan jeromui meya blala hadar post tiri gei mama. Illegal migrant push back. Behind babe tipra asroyane rongna naitugui romui mar honoi. Dadi immediate state government abono samungo mathe panei. State government jodi abo dadi samungo thepai eke choba kotor choli nei. Abo thayo kasu jagai tongo. Amo Bisramganj Lenglama hati ni ganawa Raja Chongmuni master kamini thik buprawa. Tini ni jauh kasungo main nasi mutamo. Sini main nasi mungke illegal migrant rongno dati naitugui romui rohonani bagai romui rohayani bagai sung baito tamangka civil society rok sara tipra bonda gonani. Tini sih jora mana orang kare itu borok tini kasu jagai dong. Tini sara tipra no motamoti Bisramganj Sipaijola district tongo tabo gronde Dewan Bazar tongo kaisa Golagati kaisa ya taka jolabo tongnai na hike tongo hike tai sini master kami tongo. Tini bondon kitinggai lukurong no hai ke bahasa hapono sam sakai nong ini mesi sam lamu. Sengobo haste hapang no sengobo no sanani musungo illegal migrant ongno dati romui nai rotugoi push back ker honan bagai hike abon bagai special babe task force namnani abo sudu Tripura state police simia Assam regiment CRPF BSF juthok babe bor kaisa committee khanani nangnai committee khawoi bo jagai illegal asroinai tongkha abono rotugoi dati romui sobui tonani bagai detention ke mo mas namnai borok tino choba Omahano ceng rahke tawan sutung mo political demand ya. O demand ka tiprahani jotto senior citizen tonglai rongni bagai nahar mung kotorma mo ekmatro busuli kai siko. O busuli kai mene pekak nai bufang nai bulai nai bedek nai. Mai asak ponchudo o sobasoli nai. Ambulance rohoro se dud gari rohoro ke romdi force ni gari emergency apa orang seng lari itu ngo. Anda waktu tahu kebo kiri orang ni civil society ni leader orang seng orang jatuh jonogon no. Oh jaga tongo. Main ni ke civil society ni leader orang tongo orang.